تاکا کسیا زانیاری و شر را گوهرتنه. بیرناسی زانیار کارل یاسپرز دبیجه بیراوریا دیروکی و رودان دیروکی لهنگین تاکا کسی بریاری وانا ددن و رودان شورشا فرنسی نگلی فرنسی و نجی آلاوین هندری و دروی بریاری وانا دان. ین او چاخ دیروکی دور پیچ کرو بون و ببون سدمه که جرودانا شورشا فرنسی لیبله ایویل دارخستو بو لهنگین تاکا کسی جره و برن شورشا فرنسی به راددانی و خواندن آمه جسال دیروکی را برودانن ویناوا تنی حولدانه که جبو زلال کرنا چه تشته تاکا کسی لهنگی دوان رودانان دا. بریا راماندن آمه جوه و قداندنه را دره بازه که تاکا کسی بونه دا و دیتنا وی لگور سرگه که زانیاری لسر گرینگترین نافداری و نیشانه کسایتیا تاقلکر و وکولر جئیشن در دوره هنگمه و ناکوکین وانا بنجیده که و دبه ام ده چارچوبا آخافتنا یاسپرز سینورا گرینگی آوان لهنگین تاکا کسی پشت راست بکن. ینکو افسانن کوین یونانی رومانی و جبلیوان وک نمونه آنی بونه زمان و جمرا نیشانه لهنگیا تاکا کسی و رولاوی جه پیش سازی کرنا دیرو که و گوهاتنا نیشانه وی پشت راست کر. جه سینورا باوریا ما پیشی بسازی کرنا تاکا کس و آوا کرناوی آوا کرنکا قایم جبر کو پیش سازی کرنا تاکا کس جه سازی کرنا جیوا که توایا و دبه کو ام ده چارچوبا و تیا لهنگیه لیکولینه بکن تا ام ببینن کو گوهرتن بینگاها ویا و گوهرتن جدرن خواه جوین وردگره و وین جبرکتن و بیراوریا بگیرنگیا زانین را ودگره و زانین جیواکی را دولمندیا ناظروکی و گیانی با آوایکی برانبر و لحظاتی پکتینه و دبکو هبون جه تفگر و لحظاتنه و تفدر باسبونه همی آلاون هوایی و جیولوژیک با آوایکی تفلیحف آتبه لحظ سوال کرن و پیدویه کو ام ریگزاوی آپه هاتیه ناس کرن و گوهرتنه تی بگهن مادام هر تشتی ده هبونه دا ده گوهرتنه که تمی دایه نخوا تشتکی لپیش پیلن گوهرتنه هار بدجواری خاناگره وکی هاربونا باولی سوک و لحیه و هناس تی بلاف کرن برنگ وینن پر رنگ وا و به پیشتا تینا جبو کارگزاریا زانبونه به لیکولین و کدن آواکری و ین پشت خاددنه لسر آلاوا تفگری و فیلسوف زانیار کارل یاسپرز بردوام دکه و دبیجه هبونا راستین پکته دما هناس خوا بخد ازمونه که دا و جخوارا تشتکی و اجبیلی خوا جدا دکه چه بکه و جیهان جهناس را سدمن رودانان پیشکش دکه و هناس او رودانان ساز دکه و اگر نه هناس به نرخ چه رودان را نینه دسینوره که دا پیوستی بونا برودانا دیروکی با آزادیا تاکا کسی و گریدایه تا رودان بیساز کرن و پیوندی زانیار با آلاوین روشه و پیوندی که بردوام و مسوگره جهست بونا بپیدوی طالبون و خواسته که مزن بداوی کرنا بلنگازیه و جبو پیک آنینا راحتی بونه و هسبونا بخوشیا دست کفتیه پشتی کده کی مزن را ودگره و دوردا دیروک تی ساز کرن و شوپن وی لسر درونیا خلک دیار دبه
تا bêne girêdan bi girîngtirîn nirxên yên ji bûna wê alavin jiyana bala pêktên. û eger zehmet û gerra zehmet û tekûşîna birêk û pêk a zanyaran e, ev qasiya bedewî û rastiya parastina nirx piştrast dike. û wateya wê parastina erk û mafan e bi derbasbûna dem û dewranan û guhdankirina bi pêşesaziya take kesê zanyar naye wê wateyê dûrpêçkirina wî bi reftarên sextebûn û pesendayînê û aşkerekirina wî mîna nîşanekî desthilatdar, lêbelê beşdarîkirina wî di jiyanê û nirxên pêşveçûna cîvakî da di çarçoveya rewşên wên dîrokî û babetî da û li ser rehniya wê çê dibe têgihiştina rewişt ku ew hinek regezin rêjeyî ne di civakên guherbar û girtin hev da li ser taybetmendî û çandên xwe yên malgirtîbûna wê dikin û xwejêra dikin nûner û pabendî pir rengiyê nabin û di encamê da civakên nediyar ji dîrokê saz dibin û ên din barê girtîbûn û qutbûna ji dîrok û dema nihayê dikişînin û ji bilî ku bi hevketina aborî di navbera xwediyên diravê giha bo asta xweyê herî bilind û di vir da zanyar rewişt û parastina wê piştrast dikin, birêya parastina xêr maf û bedewbûnê û pîşgiriya take kesan û xwendindirina wan ji bo geşepêdana malbatê bi awayekî nûjen ve hemî reweştên pergalî û girêdanên xwînî derbas dike ber ve malbateke ku zanebûn mîna komkareke rastîn û pêşketî wana dicivîne, evîn çanda lêborîn û aştîxwaziyê armanc dike. Dewsa malbata êlî a bi êl siyaset rageh netew û partîtiyê valiyan girtiye di nav hebûneke ku bi her avabûn an wêranî bandor dibe û tiştekî xuristî ye ku em bi zanebûnê bawer bibin mîna hêzeke rûbirûbûnê li hember reşbîniyê û nirxên wêna yê wêranker ye ku xwediyên diravê bi çavbirçîbûn cîgirkirin û jiyanê pêguhertin bin siha hingemebûnê yê wateyê wê neyasebûne yê ku ji ser hebûnê ve berga şaristaniya zanyarî rakiribû.